berbaur berjusung berbagai kebarang. Yang kalaya ini berjusung semula. Ban berarti ban dokumen Kristen. Tung Kristen, jom Centenary Jubilee bertingkat siswa Kristen. Jom berjusung semula jom. Boleh kui kebarang dan inoya jom. Ban suaminya semua. Nasional Kodi Sekretari Jom Jubilee Committee Pinsu Mahal Kemarin Ustaz Idris na Ramadhan, nang ilang sinukuan Ustaz Hidup Ibon, nang puli berkuhan Ustaz Bandi belum singayo, nang pulitan. Uli history lupa, nang Ustaz Bandi, kriting. Ano dong na barang menjingsi kriting, balai menjingsi na. Tim. Ako kani kurai penjara ini bukan semua new kata. Nongkran prikim ragan ahna. Kinsong anwaya dasani koya jinsin sama. Lihat lama jadi dari penulisan PI berat Sherman Lam. Jing pemena berdua. Maka dia berbuat jinsin New York berjing kopi. Dari pulau ini. Not the Ustaz tidak perlu Sherman Hussein sama orang suka. Ini kalau program jangan sisi kemana. Kemudian Sungai Bang lalu di Pasto, di Kementesan, di Rangka Telang, di Noeram, Kementikam, Jom Jisim Sambang, kebacis pakai kedekut keba nengkong bat kebaan keong ku mensim jonga tuker kuyu trai bat baru kebahanga ya kekertin bukut jongo ku mensim jonga tuker kuyu trai bat let yak jilek ha baru nak bentak burom ku jong blay
Kitab Lengkong Semoga kalau berhidup kerkuat kata Kitin Bumi Nabasi kita senang hikmat jome kilaukum min Aba kalalay no takum kajinga kaliang himbe Tongi ni kemen no autrai halakasmi tengah umpat Doi kemen Dia kusungga mengasyum dia umau pada pending ibu kepading kemisbah pada kasihan. Matulafat kerting ibu ibenasa udong hadukan ni utrai boleh rap ini. To boleh berkui di tentok ini kejiwai. Ubah jumi rapi kalau kita pergi subuh kawai ngafat dia kecinta nak kejumi mati pun dia kejumi apa kejumi. Pada tahap ini kesini membukti Mengapa kerja sini sama lagi mau kalau boy saya kasih spas kan. Pada tahun lepas ini kesini, lagi new yang kita kerja dah bahag kerja ni, yang kerja sumar sekitar kerja ni, yang kerja sini sama lagi kerja. Halu kini kesini kalau kuat kasih spas kan. Yang kini kisah ni kalau le bela dah makan, bela shan yang kerja sama lagi kerja ni, nak boy buat halu kini yo nak boy kini kesini. Pada try kajing ikejok ni jumlah masuk kalian kajing bahag juli kajing macam. Pada try kepalu ini ada ambil lampu dia kajing samla kajing. Hari puar banwan. Nang air tahun sem jome ilakan ti puno banyak hakulti kepada itu pada kemun kajing. Pada dua orang berdahi yakinon kita betul kajing samla kajing. Nang air kita tak bersem. Nang kita banti puno banyak jaga kami jomne nak pos nang ai kiru kata kecik senutru ibe nang kilaban ini wikun samla sama balang pokok balang jomne kunju nang wai lu mentahi dikit kuat komite kunju nang ai ki bor ai ki kunsil pansulan panpenya ki kam jomne kabang ye kam jomne sekam nang ai ko bor kata nang bilas pensulian yang malu gospel itu kerana pesan Islam itu. Partai reform baru bertahi. Jika kita mengalami pemikiran baru, nang ai bisa berdonor bisa mimpi nang dia berkam dia kecil bisa. Baru bertahi di baru berasa menjadi kita berbuat betul. Banilah duk berjuang. Sekali berjuang buat Yesus. Nang ini ayo lumpra aplikasi lumpra. Masuk kawan kuat di sini di amalan mau Ini bahan yang hidup kerja semua bukan apa kembali dan melakukan pagi kita di jam kita kenal kedok dari kesini kita perjalanan kita tetap di jam ini tanpa cukup dari kejadian kebuat kebutuhan atau peringkat pada kita tentang orang dari kesini bukan kita tidak sispak senang jam kecilnya sama ya dia terakhir kita pergi musbun jam dengan sebelum kuat Allah jam dia oh terang kedok berasanya kita kecilnya sama tiba memberin kelihatan duk sibuk di dia atau dia dalam ti jadi dan dia hidup membeli di memsebut kena di dia dan kita tidak sispak senang duk mereka nak duk mereka sendiri pemerintah kerana di sini yang dalam ini sama kepada nanti untuk mencari Irok pendam buram ini, terkujikan dicintai jom baru atrai, ialah dikikun sama atrai bertinjau terbersih bercipem, bantian kekatang kejomne bagi Irok pendam buram ini, kemau atrai itu dikikun sama diberikan cengai ini, dipomdan syuk kecil tua dan bantu kecil selang atrai, bertendu ini sedang kepor pohon pada kecil bisa nampak yang berbaik macam
pun diberi dicohe atrai lamba anda terakhir rasa atrai atau batin kita kam terjome ban setili me kemau ini lamparo pun kabaran di atrai banjok malakir reseri besi letak terpun sama atrai katanya kepor atrai jisu ini bandra kini kijing ai diberi dicohe kijing ai semua bahabat kijing lumpra berkui di atrai sebab kijing yosef Gam ni atrai, istilah terai patutnya ai kemudian bagi kita tam berjome, bagai kampun sudah tam berjome, umben yang menang yang diberi ke berhangat pakai kita mengenai, ni ai nak bersahkan untuk tunjuk berjome, mereka ini bukan, saya pernah bercakap kuat tetapi justru mahu pada lepas di luar, amin. Terima kasih Anda. Walaupun kalau kita sendiri, pada penjelasan ya istri untuk jauh kejingsing sena tanah sukan. Pada tentang yo, briefing dengan tulis berongkong, nak barang, nak kejingsing teh, patalai, nak kejingsing sena. Tentang kuat istri yang berdiri komiti, ini boleh berhasil berinjami istri kuat jauh kejingsing sena. Apa jadi? Prinsip hal sangat hal. Yang tinggal itu tinggi, kum kejingsing samla hari ini bisnis pak tadi stres na untuk kenai atusan untuk ada atusan. Nopong ni ayung joblay boleh jalan nanti ya kejingsing samla dengan stres na. Nakapor tak dulu umusnya ada atusan. Aku menunjuk manajemen mereka tinggal bisnis pak senang. Jauh tinggal di jauh ini kejingsing samla. Di hosnya ada pesawat kejingsing samla Kesian dikerai, berarti yang berjingga percis pasnan halusnya ada pesawat percisnya. Kata duduk ni, kata terik ini ada pesan papan pengikut jika aku itu disembah ada pesan. Subjek ini dia tim mencoba berjingga kita pilih kalau haduk ini terai udara ini lubang semua beliau kata. Ini mahu kami bawa sesuatu ya kebalang bakal lain ini kompetensi sesama. Bandaki yang kesenting berkicili harusnya aku menjengkal berkicili jangi menjengkal sama. Negara pun berkurang joblay yang kecil dalam job ini di sepak Islam. Kecilnya jadi jangan jengkal sesama. Jengkal sesama dalam perspektif penuh kue terhun terekam terbawa kebalang. Leseng kita harusnya mengenai harusan. Hak sisa di pastor mania sosial pada kami kita balang semua harusnya mengenai sepatah, mengenai sepatah kue. Kalau juga jinggut waktu seluruh pulsian berseluruh yang jing sesama. Mereka jing jinggut kami sudah kami setia. Nama kata kipor kisah kita melontarkan dia muda. Dekat harusnya mengenai sepatah harusan. Kata hadian baik mengenai di Islam. Maka dalam persekutuan sunnah kerajaan ini, itu mentah Islam arca pesan, kejingsing sesama terkuat, salah cinta sispa Islam. Hak bersedang kejingsing sesama kejingsing penolong kejingsing aman berjamil seni Quran. Hadir melemai kejingsing kekana kepala. Bat itu Islam kekana sispa lain pesan, kejingsing sesama kemudian penolong kejingsing asin hak cipio. Kepada tuan harga mix ni perai. Kejimut kelang bahagia mix ni perai. Samla di olah persiapan penuh bagi kanan. Kepada harga mix ni kode. Kalau kejingsing menilai memberjuang mentah buat komentar. Harusnya hati sepak dia besar. Kejingsing samla menyebat berkenal kejingsing samla dan sisir video. Kata harga mix ni kode. Jika belum ketemu kedua bentar, bak kecil peluang kejingsing sama hati seni perai, hadir berwajib kejingsing kena dapat sangat. Sekali kejingsing perai, hati senang kat kena sepak kerapway, kat kena sepak kerapway. Kejingsing sama terkendali, penanur general sekretari, dewan donor saat sekretari cuma cip berpang yang paling penting. Ibarat pun sebentar. Padialam, padi di bawah kami di pada jenis sama istri. Jenis yang sebelum
ko ye house nam kat ndai spa ndai nyo balang Malaysia pa ai bo ke jing sama man pelong ye jing sing mani nei ko khat tu jing sing slok ko ye kawan ni ya slok se krim ko jing Kristen ko don ko balang kum kan ko jing sama yo ba ko se krim ko jing Kristen na ko ta ba slok ba krim ba ko koi khatam ki par sama cha jing long si bat ye ni jing slok sa ki ko jing Kristen jing sing sama kalau belum aman lah canggih jauh simple kat kunci program walaupun be aman lah usnya kita bukan banjalan yang ini jing sing sama belum usnya kat kena sepak kena nyo belum ajar kita bukan jing sing sama cerman marjo general sekali harusnya ajar be jing sing sama diidolkan maka jing sing sama kan dono lagi jauh dilakukan berkaitan joki kan long cisna but lalu uni usdam ajar we jing sing slok ko yung kada don lagi zong dilakukan nomor kecil roy jok yu Kristen pada kecil roy jok ikun balang tentang ikun sama harusnya ajar kanyo jing sing sama berai dan dono akli jing sing slok ko yung ibolong berebo jing sing slok ko yung jing sama pergi Kapan bentuk ko kecil singit ko yung jok malam, grup lebaran tu bat paswai jok malam. Kapan kecil sing selok ko yung kecil samla rupi. Kapan bentuk yung kecil singit ko yung grup belai besar jok malam. Gayut bik sandi. Sekarang mereka yang gayut sandi ko malam lalu usnem kat kena spa kadwa. Bat lalu usnem kat kena spa kena Kecing sesama sedang memiliki yang berjubik bersama para syarikat. Dari program berbiar adu minta. Revival. Usnam tak hajar gue. Belum usnam saat kenal kecing sesama pada balang hidup gue. Bahawa usnam bahawa gue ialah pergi tidak syir. Duduk sedang coba cingki yang berjubik. Berjumpa kecing gue kecing pan kecing seng berpukut no ikan. Juga sendiri akan lain seperti ajar gue. Hak ekspresi yang berhinyo PM Jamil, hak kuat penuh yang jing wayang. Musim kuat berimai bal bulan dia, berpergi berbun lagi perangnya dewan seni jing selam. Buat lagi pun sama, duduk ikut pun kena sama hamba kemen, yoma dijutrai musim kuat. Tinggal service, hal ini justru ajar beliau. Jing sesempat sedang berpeluang yang ingin service. Kata sistem sinai. Macam ni sempurna. Dia berlawan di sini sempurna. Kalau di sini kamu jauh di sini sama, pada seluruh di pun sama, bandang yang kita English, baru bandang pada itu kena kita English. Mereka itu usnya ajar tapi kakwe dapat sengaja tapi tidak. Itu sebentar. Harusnya ajar lah. Kapalang beliau orang beli itu sebentar. Beliau yang jira membantu MPC Raja Sah. Walayah orang MP Raja Sabah Sri Anwar Dasri Makru Haka hinyo John Ajakra Pada kecuk kerisi Walang kena IT Batman Kampi Yang kena kisunta Cara jinsing sama Banyak penonton Kalau dibit jangkai Jika Sham Missionary Harusnya Ajakra Jinsing sama Kersan Jinsing Yowei Missionary Jom Kijep Isinok Bini Berterai Bok Estate Arusha Berades Kata senang namsyeng. Kata apa beri Abdul ajar kena. Jadi buat komiti itu bersih sama. Jadi olah balik. Jadi ketika kita beri bicara, letak bersih semua. Jadi pramusim tidak nanti. Audio pesan. Harusnya ajar kakwe. Jadi sesama memang standing kuaya. Telah beri. Kakwe ke pesan kuaya. Baik pensiunan dapat. Yang kebetulan tepat. Atau buat kecil singkat cepat absasnya was bisa tidak jubili kepala. Ketri jong komiti berkonsil perintah history. Akan tangan hijau. Greeting nonton dari balang. Bapak dari jinsing teh, bapak dari jinsing nak nonton nonton. Serban jong balang. Kan ai dengan beli dari
long sekali jong ke centenary jubilee jong ke jenis sama jong ini berkuat untuk siswa tulisnya tengah aglay lang ini baru lalu di pasar di teman-teman di rampak balang di longpi di longpa di peralatan sama senang waktu itu kami dikihap kembali kami di dalam pagi hari kedua. Karena aku kami yang kecil sama kami yang kita kuat kita kapal. Kami yang kita kuat jom kini kita yang centenary jubilee halusnya. Hari ini nak kita jom kebalang bantai yang kita kerja. Kini kita mulai ya kejenis sebelah kecongi. Kini kalau musim berubah dengan yok kini dalam pan air kini disediakan. Tengah kerman mulai menjadi kalian bagi hak dikepor. Long kejumuk pas keburang kalau mulai. Mulai lam yang ketinggian tinggi. Jong kejenis sebelah jong kebalang kejongi. Kalau kenjok saya kejendak siswa kali kesenam. Ngingai skam balamba jong kene kejerke ya kene ke jubilee hanus nam. Kan ai mensem batkan penseluruh ya ki khon samla lamba jong ke jingseng samla ke beik ke jongi. Bat anangla ban nangjai seprang dah kebor ke jong blay. Kumba kaktin ke jong blay ke ong. Ladangi pulih ke nong besar. Kalau nong kebesan dekat ke baarwe ke boong. Ku mensim jonga. Tu nang jait dah kebor. Kumta nak liang jong ke balang. Ngibu ke jing kerku kerdok. Lembat ke jing duai. Bau blay un yalam bat undon kan. Habaro ke jing pengkrek. Jong ke jing iseng samla. Na ke benta ke jing reke. Ya kene ke centenary jubilee. Ngitip lot ba kene ke long ke sengi. Ha kene ke sengi. Ha kene ke tarik. Khat pra tarik jong nu benai. Ke long tang ke jing sedang. Ya ke jing reke ya kene ke jubilee. Takang kerman bu blay unia don kalam bat kejing sing samla ke jongi. Lembah kejing pengkrek ke jongka ya ki program ke beper. Tat hadu bepoi ke takasngi ke bekut jong kejing reke ya ke jubilee haunu snam. Datu blay unang ilam bat unang ke server ya kejing sing samla. Bakanlah sisa bantek song ya ki khun samla ke beik ke jongi. Ki balajot ki balpra. Gibala imah ki rong jong kene ke pertai. Bani lami ki hapo jong kata ke jing kedup. I jong ke jing iseng samla ke jongi. Kisnem jong ke jing yait anti jong ka. Tianga hakini ke por ngayeng na kabanta jong ke jing iseng kantai. Ya ka ban ai ya ka greetings. Ngira sngungu ya ka jing iseng samla bakal penyo hangi. Ya kini ke banta ke bakrau, na ke banta ban ai ya kini ke greetings ha kini ke puan. Ti ke banangkuang ngasio ban ai kublay ya i Sherman, iba peniat ya kini ke jingeseng ha kini ke puan, ya i secretary, bat ki dekot committee jong kini ke centenary jubilee. Ki badon ke jingkit klik ke bakrau, na ke banta kumno ban peniat seprang, ya ke kam ke bakrau jong kini ke jubilee centenary. Ti ngai ku bleru ya i pastor ki teman basan ki rang bak balang ki long pa ki long kmi bat ki kun samla ki bait ki jongi senrang bat kentei bat ki kun hep ki bait ki jongi bat kerpang nak banta ke jing yeseng samla ya usharman secretary ki dakot jong ki komiti ki baper baki peniat bet peniat ranti da ke jing yeseng samla jong ka balang ngida aingu yo blay ngi i bakaksangti ka baklanbor ka jong blay bakam syam la no yaki kum ka jing yasang samla
Tikat nu ko long ke jing men ke bakrau. Yang ngi kum ke jing seng kan thei. Habangi la yo ya ke jing tip ba ke jing seng samla kan rki ya ke jing dap. Sis pa snem jong ke jing yai dan ti jong ka. Ya ke ni bakilyo ban pelong ya ke ni ke centenary jubilee. Ke jing ke buram bat ke jingo. Bat ke jing yaro. Ke long ya ublei. Namar ki kam ki bakrau ki ba ulale. Halor jong ke jing ya seng samla. Ha ke jing yai dan ti ke jong ki. Ublei ulap tien lan ti ki. Ha gini ki sispa atal di ki snem. Ladangin ken ha ki sngi. Ki long da ki peu hajar. Rengi i ban ya ro. Ya ublei. Ai ba ke ni ke snem baro si snem ba ki jing pen kre jong pi. Na ke banta ke ni ke jubilee. Kan long ke ba yai be ya ranti. Ai ba pin long kita ke samla. Ki banang ban ya ro ya ublei. Kumba u David. U ya ro ya ublei. Da ke ba uang ki ni ki kitien. Tura wai jam ya ublei. Ha ke bor jongi. Tu ya kun ut siu tenan. Ya ublei. Tu balam seni. Ya ki kenjeri. Ya ke batamai. Bat ke dui tara ke basngiu tenan. Bat ya ki nebel. Tu put ya ke turai. Ha ke ni. Ke jing ya seng. Ke bakentang ke jongi. Ai ba pi ki kun samla. Pin yo ya kata ke jing ya ro. Kumbau David u ya ro. Ai ba ki ni ki tien ki jing ya ro jong u David. Kin hap. Hapi kum ki kun samla. Ha ka ba pin nang la. Ya ka ban ya ro ya ublei. Lang ba ki jing long ki jing im ki jong pi. Ai ba ki wei kin itu ipi. Ba pi long sisa kita ki kun ki ba it ki jong ublei. Tu ublei ki jing suk. Un long lem bat ke jing ya seng samla ke jong pi. Bat ka balang hi baro ke wei. Ba pin nang la ban pentelun. Ya ka kam ka bakrau ke jong ukunran. Kublei sibun ya pi ba. Kublei long ke buram ki kam ba ulale. Lukhun ulapha ba yangi uije. Ucharman. Uba penia ikan nega jing skri jongi. Lomba jong ke nega por. Bat ubalong ru. Urang ba balang. Bat ubalong ru ucharman. Jong ke centenary jubilee celebration lomba jong ke nega por ke bamenta. Bat ikinong kit kam jong ka na do kit khot committee. Bat ngai kublei ru ya i charman jong ke jing seng samla. Bat iki khot committee bat ikinong kit kam jong ka hi bero. Nangkong ada aingu yu ublei ba ulodon kat lem. Bat ke jing seng samla. Hakini kisngi kisnem ke belalek nok seden. Keburom kelong sya ublei. Hoj haba ngipai sya kemenor hakba habmat shibun ki jingile ki jing haba ban seng ya kan dega jing seng samla henre haba oblei udon kat lem kita ki jing kimla ban khanglat ya ki jing seng samla ban jam show ne upot jong kan dega bentak ba cispa snem man yo ban ki ya kan de ke cispa snem kumba wa apostol Paul ong hakiciti jong u ke benangkong cikite selani lenong ka basan na khot ka bakhat phra ong ha ke to pin ai ka jing ai ngu na mar ka ne ka long ka mon ublei ha krus Jesus phi nga ai ngu yo ublei ulase ya ki krau prakhat ki ba manchua kilo seng ya ka ne ka jing seng samla ngilala ban pentelun ni ka de na mar ka jing ai jong ublei u ai ha ki ka jing start u ai ha ki ka jing syampang ngilala ban yo ban syukri ublei lang ba jong ka ne ka por bad ha ka ne ka por ngayeng nekaliang kajing seng kena ban ai kublei ya kajing seng samla kena makan ya seprang ya ban mene ban syukri ya ublei ban ya om kajing start bakan jabreu dan kini ya kajing start ka ba ublei ai kumba utrai ong ha usakaria ong yu usare bebel saulon nong khot ka ba henriu kitab sakaria ya om da ka bor om da ka buj om da upat ya pom Andre yai da umun sem jonga nganget kinong ilam jong kenega centenary jubilee ba kinong ilam jong jing seng samla kini yai nang ne skmat om da jing start perthe Andre da ka jing start ka ba ublei upha lengba umun sem bu khu jong u dengan kit bok kit wiang sajisen na kliang jong jing seng kena nginduai ya ka jing seng samla nginduai ya barok ki badan bentah ba ublei un kurku ublei un tese ya ki jing ai jong u ublei na kumta ku buram jong u amen Raben yok singeu ya ka jing kren ya ka tim lamba pastor jongi Reverend R Prangap
Halo katim, ya kapakajing sing samla, kalay syong, pan perkhat bun sen, kay katim, kababiang yang ikum kajing sing samla, nabantap ngin bu, hakajing ide kum kapang pedeng, kabing ni rakhi, ngin nilai kemen, hakane kajing dap cispa, snem jong kajing sing samla, tat hadu kabak hadu ngipoy, syakabenta kabaong. Hadu kani utrai ulai rap yangi. Ya kabalo pensyong nang rim nakakitab kabanungkong Samuel kalanong kabaniyaw dakhot kabakadar. Pat ban kran ya kani katim. Ngila syania hai pastor rangba jongi. Tah shwabing sngew. Ban yo sngew ya kajing kran ya kani katim. Tong in ruai da kajing ruai kaba sanspa nriu kandai. Kaba Chairman Jong kajing sikna uladan introduce menta yublay long keburom ki kambulale lukhun ulapha bayangi Yublay long keburom ki kambulale lukhun ulapha bayangi uine ai la kajing aku na bansil Master Sherman, bolong rangba balang jongka balang, bapenyat ya kena kajing gising, beli ya ka centenary jubilee, lane kajing gising, beli ya kajing rekhe, dap cispa sendam jong kajing gising samla balang setengah. Keep store. Kita mian besan, kirang bak balang, kilong kepa, kilong kemi, kisamla bat ki hep ki berit. Ngai kublay centenary jubilee, ye pihak ke kerteng ke baim bat ke badonbor ke jong nong pen im jengi uji sukris.
Ngasnguru ikaban ai ke jing kublai ke bakerpang ye ke jing seng samla bakalejit yenga bangan yo ban kren ye ke tim ya ka baki lebu knang na kabanta jong ke jing reke jongki ya ke centenary jubilee kathim ke baong hadu kane utrai ulayarap yengi hadu kane utrai ulayarap yengi lepensong nong rim ya kene ketim naka kitab ke benengkong jong Samuel ke lenong ke bahnyeu ke dekhot ke bakhat ar ki ktin ki baong kumne ngan pule kene dekhot baro te Samuel ulasim ya umau bat ula penyeng ya uhapdeng ke mispa bat kesyen bat ula khot kerteng ya u Ebenezer u doong hadu kane utrai ulayarap yangi till now the Lord has helped us ublayun kerku yakini kikenten nakabala pensong nong rim yakini ketim nakabenta kaburam kejong u tungin pendam kicing duai kokpa jungi ubah benang ngi ai ngu e yeme ko kunrat namar kecing isnei kabamela penpau halor jong kecing im kecing ilang iwei peiwei pat kham tam ya kabamela penpau ya kecing isnei kejong me halor jong kecing sing samla jong kabalang sutengah bamela kerku ya ka hakecing yait lenti jongka nadu balaseng ya ka tat hadu kene kapor ko kunrat hakaba kalapan kre ya ka ban rekhe ya kene ka centenary jubilee oi ko kunrat milakar khu shisha ya ka namar kata ngada duai hakmat jong me hakne kapor to isnai ban nang ya yalam ya ka nakabor syakabor ko kunrat don rengkat lembat ka kena kecing penkre jongka nak menta kejing rekhe kena ka centenary jubilee bagi jing penkre baro kinlong ki bajob nak benta ka burom ka jongme hakne ka por ko kenrat usyakri jongme wan yeng hakmat jongme ya ka ban bu ka jing duai ka jing kerpat ikemen isnai ko kenrat ya ka ban yalam ya u hakabaun yo ban kren ya kena ka tim ya kabaka jing seng samla kalabu ko kenrat ya rab baki baro kiban mi na ka sentur ke chung u kin long ki bakat kum ka mon ka chong me bat kin da long ru ka jing mentoy bat ka jing kerku yang ilang iwei pe wei ban yo ngeu bat sa skor ya ka tus ngeu kenrat ka jing duai na bai kineu duai ka kerteng ka chong nong pen imu Yesus Kristus amen. Te Samuel ulasim yau mau bat ula penyeng yau uha pedeng ka mispa bat kesyen bat ula khot kerteng yau Ebenezer udaong hadu kane utrai ulayarab yangi shwa bangin poi sakane katim ya ka baka jingi seng samla kalabu bangin yo ban ya perkat hakane kapor ngakwa ikaban penken mau yangi baha kanika por ka ba Samuel ula penyeng yau ne mau yau bal khot kerteng Ebenezer bat hakanika por ya ka ba Samuel ula ong hadu kane utrai ula yarap yangi kadai ka por ha ka ba ya ka Israel layalam dakinong bishar Kempat yo ya kisim ya kaban bishar ya ka jingim ka jongki nyene pe khndiat sak ya ka history naka Bible ya ka history jongki Israel kat kum ka ktien ka jong blai Moses ulaya lam ya ki kon Israel nari Egypt langba ka duriau ka basau langba ka riklau jin hadu san peu telikisnem
u Joshua hadin jong u Moses ulayalam ya ki kun Israel na ulom nebo syakari kanan kari yakabau blei ulakular hau Abraham ban ai hau bat ha usambai jong u Joshua ulayalam yaki ban rung syakane kari badabau Joshua ulayalam ya ki kun Israel ban rung syakane kari kanan kila syong hakane kari kanan hakibabun ki benta jongka Bat nadu kapor kabau Joshua ulayalam yaki kun Israel hang ne hapok kari kanan hadu kane kapor kabau Samuel Ukren yaki neki kentin ki Israel ki don hapok jong kajing sensar ki nong bishar ki don sibun ki nong bishar ki balas sensar yaki kun Israel Kidon kinong bishar kibabha bat kidon kinong bishar kibasneu hapo jong kane kajing sansar jong kine kinong bishar ki kun Israel ki yakandu ya ki jing ki jong ki hakajing yat lenti ka jong ki yakandu ru yakapor jong kajing subha ka jong ki hakajing yat lenti ka jong ki Hakajing yedei bat kajing im kajong ki hangne hari kanan. Kijing kiba ki kun Israel ki yakandu ki don kijing kiba mi napo bat ki don kijing kiba wan nabar kijing kiba mi napo kilong kiba wan langba kajing baman jong ki kun Israel Kilong longba kajing bam trehok jong kinong bishar yaka kamban sensar yaki kun Israel kimi longba jong kajing mane blei thau jong ki kun Israel kijing kibami napo jong ki kalong longba kajing syakri kabam ya dedur jong ki katbakum kamon ka jong ublei kita kidei ki jing ki baki kun Israel ki ya kendu ki bami napdeng jong ki jing pat ki bawan nabar kidei ki jing ka baki ya kendu bat ki nong shun ki badon hajan jong ki biya le presha ya ki nakapor syakapor hakapor ka bau Joshua ulayar lam ya ki kun Israel ban rong syakari-kanan Ublei ulah hukum yaki ban be lut ya ki jaj benriu napo kari kanan hanrei ki kun Israel kim siam la be lut yaki ki dang don ki jaj benriu ki bia don ya song ya sa hari Israel bat ka wei na kita ki jaj benriu kadai ki jaj benriu Filistia bat kini ki jaj benriu ki bidang don dang sa hari kanan hadu kapor jong kajing sencar kinong bishar kilolong ka wei na kadaw jong ka jing ka baki kun Israel ki kendu baki ne ki jaj benriu ki le persya ya ki nakapor syakapor ki le persya ya ki nakapor syakapor wat hadu kapor bau Samuel ulalong unong bishar ubakrau jong kari Israel kidang ya kendu ya kini ki jing Ladangi pai sekani ke kitab ka benengkong jong Samuel ngiyoi ya ka history hangto balatho ya ka jing kaya Samuel ya ka jing treikam ka jong Samuel ya ka jing bishar ka jong Samuel udai ukun jong Elkana ubana Ephraim bat ka Hana Samuel nadu ba udangrit ula syakriya ublei hakmat jong Eli yakabaka kemi jong kahana kalabu ya hakayeng jong ublei yakaban syakri ya ublei haot hakapor kabau don lang lembat Eli lengdo ublei ulakot ya Samuel Hanrei Samuel Syam la jubab ya kaneka jingkot ka jong ublei namar udang mut ba udai Eli ubalakot ya kumta
habau blai ula khot ya u laisin ula ki na ka jingkia ula pet shau eli bat ula ong me khot yang aku kenrat anrai habau eli ula ngeu tu bakan ka sur ka dei ka jingkhot ka jong blai ula ong yau Samuel lada dangdon ka bakum ka ka sur ka bakhot ya me tu ong kren kenrat u syakri jong me u yos ngeu badaka sin ka basau katba u Samuel udang yok thia uliot ngeu ya ka sur ka bakhot Samuel ulaki bat ula ong to kren ko kenrat nabau syakri jong meu yos ngeu to kren ko kenrat nabau syakri jong me uyos ngeu angta habula jubab ya kena ke jingkhot ke jong blai ula ong yau Samuel to ya thu lepa persya ya ka ying ke jong u Eli namar baka jing syakri blai ha ka ying ke jong u Eli kala long kum ka jing syakri yalade om shu yau blai namar kata to kren persya ya kena ke jing le ke jong ki ublay ula thung yau Samuel banlong unong ya thu lepa ya ki Israel om tang unong ya thu lepa ublay ula thung yau Samuel banlong uleng do hakakam kum ulang do Samuel ula pendep ya ki jing le niam haka ying ka jong ublay nak bentaki kun Israel kum ulang do Samuel ula pensle ya usol banlong usim ubanengkong jong kahima Israel kum ulang do ula kentaj ya ka jinglong sim ka jong usol namar ki kambeman ki jong u kum ulang do Samuel ula pensle ya David banlong usim ha ka jaka ka jong usol ula trei hok ya ka kam ka bau blei ula bu ya u ba udei ban trei nalor ka kam nong ya thu lupa nalor ka kam long do ublay ula thung ya Samuel banlong unong bishar hari Israel kumta Samuel ulalong unong bishar ubakrau nakinong bishar kibala sensar ya kari Israel hari kanan hanrei wat haba Samuel ula bishar ya kikun Israel ki dang mat hi ya ki ju ki jing kabaki kendu nakasngi syakasngi haoj Samuel ula bishar hok ya ki ula le bha ya ka kam ka bau blai ula sania ha u ula ya lam ya ki hakalenti ka badai hanrei wat lekat taru ki kun Israel ki dang mat ya ka jing ha ka jing im ka jongki bat day hakane kapor kabaki dang mat ya ka jing ka jing ya day bat ki Filistia ya thu kane ka tin ngajong blai hakane kitab ka banengkong Samuel kalenong ka ba henriu hadu henyeu ka ya thu baki jinglong ki ba pediang jong ki khmat jong blai kine ki hima ki ba marjan jong ki jaj benriu ki badon hajan jong ki lenang kraubor bat kile yale presya ki tat hadu baki Filistia kile yo ai ke ban kni ya ka senduk utrai nakakti jongki habaki ne ki Filistia kile ra ya ka senduk utrai syakari ke jongki utrai ula pensutom ya ki Filistia daka jingpang atsnam kat hakajaka ka baki bu ya kane ka senduk kata ka sinong baro nadu ki senrang hadu ki kente nadu ki longkmi hadu ki longpa ki khun samla ki yo ya ka jingpat jingpang atsnam ki kriya ya ka shawairu ka jia ka ju ka jingpang kenria ya kane ka senduk shawairu ka jia ka ju ka jingpang bat hakabak hadu ki lepen pai ya kane ka senduk kajong trai syaki Israel kumta labu ya kane ka sendukat kum kane ka jinyetu nagatin kajong blai labu ya ka ha Kiryat Jerim
Barhaba kaneka senduk kaladon hakiriat jerim kikun Israel kilapang jauh umat kilas ngeu si thang kilas ngeu sanut syapang utrai bawat haba kaneka senduk kaladon hakakti kajongki hanre kidang don pat hapo kajing pej kajongki Filistia kimpat lait nakakti kajongki Filistia kumta haba Samuel ulayo iya kaneka jing pangnut jongki kun Israel ula ong hakadakot ula bishar yaki kun Israel ula ong hakadakot kabalai haduk kabasau kumne syapang kikun Israel te Samuel ula keren ya kaying Israel baro udaong ladapin paino syautrai da kadonut jongpi baro to berat no ya kita ki blai kela bat ki Ashtarot na pedeng jongpi bat to kre ya la kadonut syautrai to syakriru tang ya uhi te un pelaj ya pi nakakti ki Filistia kabamut utrai Samuel ulang pikwa ban laj nakakti ki Filistia lada pikwa ban laj nakakti ki Filistia berat no ya kine ki blekla berat no ya kita ki Ashtarot nakmat jongpi batu penkre ya ka donut jongpi ban syakri ya utrai bat bau utrai un pelaj ya pi nakakti jongki Filistia bat kanika tin ka jong blei ka ya thu yangi baki ki Israel kila bret ya kita ki blei kala nakmat jongki kila bret ya kita ki bal ki Ashtarot nakmat jongki bat kila syakri ya utrai abakila le yakane kumno Samuel ula le nakabanta ula bishar nakabanta jongki ula ya lumlang ya ke Israel baro Hamispa ula penlumlang ya ke Israel baro Hamispa badhabakila don Hamispa ula bishar ya ke kun Israel hakalanti kabadai badhabau Samuel ula bishar yaki hakalanti kabade kilas ngeutu yaka jing bakla ka jing im ka jongki kumta kilaong ngila le pop yautrai ngila le pop yautrai haba kilas ngeutu yaka ta ka jing bakla ka jing duna ka jongki ban im ka jing im ka bakat kum ka mon ka jong ublai Samuel ula bishar yaki ula karpat hakmat jong ublay bat hakabakum kene kapor kat baki dang don Hamispa kine ki Filistia kila yeng kilio sneu ya kajing ya lumlang jong ki kun Israel Hamispa kila yeng ya kaban penjot no ya ki kun Israel bat habakine ki Filistia kila poi ya kaban penjot ya ki kun Israel kalawan kajing syapting kabakrau ya ki kun Israel kumta kila pai sau Samuel kila ongko Samuel towat man tachu ya kaban kerpat akmat jong ublay ban pelat yangi nagakti ki Filistia Samuel ula sim ya ulang brot ong kene kaktin ke jong blay ula ai ke jing knia ai ngutang hakmat jong blay bat ula kerpat ya ublay nakabenta jong ki kun Israel ong kene kaktin ke jong ublay utrai ula syakor ya Samuel ya kene ke jing kerpat ke jong u nakabenta ki kun Israel bat habau trai ula syakor ula le ai nakabenta ki kun Israel ulat tit pertat da kajing tit pertat ke bakrau yaki Filistia kajing tit pertat ke bakrau haki Filistia kumtala penjot thiau yaki Filistia habak kumta ki kun Israel kilami bat kilia be yakine ki Filistia kiru kilnang yai syok peniap syuk yasibun ki Filistia bat kalalong kajing job
kabakrau ka jingjob ka jong ki Israel ya ki Filistia. Hau Samuel kane ka jingjob ka bakrau ka jong ki kun Israel ya ki Filistia ka long ka jingjob ka bakrau ka jong ublay. Usngeu bat usim bakane ka jingjob jong ki kalong ka jingjob ka jong ublay. Bat haba usngeu tu kumta ulale ya ka ka ban pensa jingkan mau haki kun Israel ya ka nika ka ba ublay ulale na ka banta ka jong ki kumta ka nika dekhot ka bakhat ar. Laong ba us Samuel ulasim yau mau. Bat ula penyeng ya hapdeng ka Mispa bat kasyan. Ula sim ya umau. Une umau ulong kadak kasyin baki kun Israel kila job ya ke Filistia. Baki kun Israel kintip ba maki kila job ya ke Filistia. Bat ban penken mau ya ki nakapor syakapor. Baki la job hakane kesngi. Bat habau Samuel ula penyeng ya une umau ha Mispa ha pedeng ka Mispa bat kasyan ula khot kerteng ya une umau Ebenezer kabamut ublay ula yarab une umau sa jingken mau blong kadak jong ka jingjob ka jong ki kun Israel kaba Samuel ula ai kertengnya Ebenezer kalong baki kun Israel kin ngeu tu ba kila job na marba ublay ula yarap yaki kumta baki la ngeu tu ba ublay baki job yaki Filistia na marka jingyarap ka jong ublay kin yo ong daki kden kin ya perta daki kden ka bajam hadu kane utrai ulayarap yangi. Samuel ulong hadu kane utrai ulayarap yangi. Kabamut kidon arteli ki jingmut ki badon hangne. Kabamut nadu kabasdang hadu kane kapor utrai ulayarap yangi kebenengkong. Kabaar hadu kane katheu hadu katne wat hakapor kabangidon hakajingdu jingkermen kabada kabor briu ka jongingim sneu lasu ban job yakine ki jinge handrai utrai ulayarap yangi bat ngile job yakine ki jinge ding hakasni tho ding man kasni tho ding nang tapat dengan beklai ong sletri hau khat kendai pehun yeu kabalang kalasya ye ke jingi seng samlaban pelong ke jingi seng selok spo yeng kata ka dei ka jingroi jong ke jingi seng samla ha ka jing syakri blai ompat slam ye kene ke jingi seng selok spo yeng lebu ye ka haki ar bentangam kon mau su itu snau sletri dang sudah ban pule nyilong arteli ki jingi seng yislok po jeng grup E bat grup B hadu katne utrai ulak kerku ya ka jingi seng samla jong kabalang sutengah om tang kata utrai ulak kerku kerpang ya ka jingi seng samla sutengah bakalala ban yelong kawe kiledon ka jingi long kawe ha ka jingi seng samla kila banom ngeu tu ikata handrai ka jingelong jong ka jingilong ka wei jong ka jingi seng samla kala ban kersan ya ka ya mission worker jong ka jingi seng samla KJP sinot jongi balan menta ngim kersan ru dek ka jingilong jongi ka wei ngila ban an kersan an yaki jingsiu saka presbytery saka district pat ke presbytery katkum ki ases ki bakila ases singi ublai ula kerku ingi hakaliang jong kayo kakot ngimju sa iriar kum ka balang ngamju ken mau baka wei ke snemru baka jingseng samla ka sa iriar saka district kala ban pendep yakine hatu kadai ka jingdon ka jingem ka jonga ka jong pi kum kun samla
kamdei ong ka ten ka jong blei namar ka jingkerku ka jong blei ya ka jing yeseng samla ka jingkerku ka jong blei ya ka jing samla ya ka jing seng samla ngila ban le yakine ki om bangila hanrei uta ubangi syakri ulong ubala namar ba ulong ubala ngila job haka jingyat lenti jongi kabachis pa snem in poi sekamat kabaar haduk katne utrai ulayarap yangi haduk katne this much the Lord has helped us haduk katne haka jingyat lenti ka jongi ngimla banong bangiyat lenti yak lenti kabasuk kabakmen kabasngeuba kabadap kababiang Kidon kipor baka jingiseng samla kaya kendu mau siang haka jing syakri jongka yoblay handrai wat hakibakum kita kipor kayo ya ka jing job namar bau blay ubaka syakri ulong ublay ubadon bor kidon sibun kijing kibaka jingiseng samla kay kendu kaway na kijing kabangiya tip lang hakini gisngi kijungi kelong hakapor jongka klam coronavirus COVID-19 laset yaki ying mane ke jingiseng samla inle yaki ki bakrau nakabanta jomble dakabangi yaine scam kumbaong upol haka city ke jong u saki kolosai kabau ong khot ikinang kolosai ong to yaine scam haka jingduai dakaba apsyarai ha kata kejing aingu kakhot yang abad yapi langba jong kani kejing ing rakhe jong ya kani ka centenary jubilee kakhot yang aipi bangin yaine scam ha kejing bai ban up kermen ba ublei unang yai pen krau ya ka buram ka jong u langba jong kejing iseng samla ka jongi ubleun kerkun ya rab yangi langba jong kani ka tim kabangilyo ikaban sa skor ni kapor nakbenta kaburam ka jong u amen Kidon sakhndiat ki program ni ka chanmit agani ka sitengsi menta ngin yo yak ban sngeu bat ban yarwai lang kat ka bapila hakamen sim bakadonut jong piswa kidon kitu ki rwai kidon sedin jong kani ka program kani ka de ka team kejengruai tim kaba kasaning choir kan yalam yang ihar ni kapor ngan khot ya ki khot jong standing choir bakin ruai ya kan kejengruai tim katba kidang yarwai napling jongi ngin sngeu bha ban ngap bha namar ngin hap ruai ya kan kejengruai hakan kasngi arsen laisen ngin ruai pat kenang begin la ban ruai ya ka ngakarpat yang iparo katba kidkhot jong standing choir kinang ruai ngin pele jingmut hakisur hai kentin jong kene ruai kenang sibit andawai ka jing yaseng leni ha jing ruai pen ruai ya jing yaseng in ruai biang da kene jing ruai anda ka ruai kan long kumdo gin khamla ya kene jing ruai kumta kene por ngan khot ya kita khot jong standing choir jong sing samla jongi bikin ruai ya kan ke team song Hari
Halo. Kum kadak jong kajing pili ya kene ka jing sikri jong iyo blay jing burom jing penom burom jong iyo ya kene jing dam sispa snap jong kajing sing samla nani ka po ka khot e chaman jong ka balak in ayam sikren lukot bat penher ya kene kalama bat katpa kene kalama kadang her Karpat yang ibu dan mereka poro ingin ayah jing tapti kedak jubili ya kene kejubili kejongi akne kepo ngedap de kejesukan kepekrau ngeyo isya wakne kejingke kejongi ya kene kejubili kelong sya kata kejubili jong kejingsuk bat kelong ro kata kejubili jong kejingmen bat ngasneu tenat bat ngasneu men bat yoi bagi kun jong kebalang ibarok kowe nado ki pastor tebensan kilong mi kilong pak paralong sambal sembang bat kete ki kun ki be ki jong ki bidor kalem hak de kor bandon sya kata mensem jong kejing teli ak pan isim menta berhari ke de kelama kerteng ki jong bleu pa ak kerteng jong bleu pun bat kerteng jong bleu mensem kowe hakine ki lai teli jong mensem jong blay ni kerman siam bon ni lam ini adu ke bekut jong de kejubili ngan penher ni kelma sebentar di Jepengkut pada tingkatan ya penwai kan di sini kerpat yang ini rumpiang sering sepoi ini. Ngeu rupan ai kuble yang ibaro kene kejan mit ya kajing pelait jongi ya kapor bat ya kajing jong jing bun kam jong pi bapet ya kajing wan jong kun kabalang sya kene kajing sing hakane kejan mit hakane kesengi ka I don kajing du jing kermen hapading jongi kum kisamla anda yang ngit scam bau ble unang ya pitin lenti yangi hakajing ide bakane kajing syakri jong yu bakajing rakhe jong ya kane kejubili ngasku mana kuble iginong simenta baro nadu inong pulis dang baduai master pantai dekhar nong pengentang kecengu Mrs. Almanwen nong tudu ki chairman jong kebalang jingi sing thai bat ji sing khna ha ka jingi de bat ka jing ai khuble jong phi ya ka jing khu kdo jong phi ya ka jingi sing samla jong yi bat kham tam ya ka jing pen slur ka jong phi bat ya ka jing ai bor ai men sem jong phi yangi kum ki samla ha jingi de ka jing yai lenti jong yi ha ban shukri yo ble ha ka jing im jong yi man la ka singi bat kham tam ha ka jingi de bat ka ne ka jing rakhe ya kene pat sachen kene ke chanmit ngan khot biang pi shakmat nak banta ba pin jelam biang ya kene ke jorwai patru kandlong ke cimpengkut
yang ini ya kecing day pat kene kecing rakhe ya kene kecing pli pat penher melama jubili jongi ya kene kecing Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
step agni ke sngi kilong isha bel korku akmat ke khat jing isne jong me bat khamtam kan yelam mingi kung samla kum be lam mingi kini ki spat li kisnem kum juru men lam i kun samla nang ne skmat aba kumno ngin yaj rengkat bat me ba ngidan ke jing kerman baskem ba mensem bo kho jong me un tre dor bot ba apreng jong i kum kun samla jong ka balang pada bawai no jong ne jing skri ni por to ai bi jing ai jong skru strai ki jing ba jong blai ku pa lambat sok bat tiang jong mensem bo kho to ai bi kini kini song esa rengkat ba kun samla ke bi jong e ai kat ke rengkat ba ka balang jong me ba kum juru ba ke samla ke badan hakling stak jong pertai naduk mentah syata mujkut amen. Halor gibo, halor gizi, halor jings na, bat jing pulong lay. Kami ni kapur sebelum lay, bodoh bat, beliau bat penjep, yang sedang jongi, berreki, yang tidak menjadi samla jongi. Kami orang terdengar jubili. Jangan tu kena kesini berikut jika adu apa way terik pernah jisu adu pernah bantuan. Dia kena kepor kum kedak kejinglek kemen. Jongi kum ikut jong kapalang lomba kecil penting jong kecil samla bagi komiti jubili jongi. Bila boleh nak kum kedak mengimbek kemen ni jawab semua. Lebih dia kena kasih, kecil sedang jongi dia kena, kecil lagi jongi dia kena jubili jongi. Dia kena kapur ngaku mudi ucapan jongi sistem lah. Macam ni kena kebentar bangkot yang lebih. Agak kerting, kecil sistem lah, bat kunjung. Agak kerting jong boleh kun, bat boleh mesti berkun. Sekolah mengatur yang lebih, jongi buka kecilwan. Boleh lupa jongi bahagian. Sempat agni ke sikit ngit jong agni ke sini. Penumpang berbau jisung me berbau berkat bat ni kum kecing samla. Bila lah bat pendek dibenta kum kecing beli, bat kecing sedang jong iman reki. Ya agni kecing bat sispa sem kecing samla jong. Dia agni ke kelimat agni ke pelau jong agni ke yingmani. Yo ingum kum bangi long kum ta kupa. Ibu yang nyukit kum kedak. Begini lek kemen lek senyumha ban beli kene jubili jongi ini senyumha kene ke nok hai siku suami ot kenal koji opa namble gitu awan lumang dua ban tir konet jongi agban treban da ban sekri me khamtam terus ngeu opa bentur koi ke citam baru opa begini bab coba kene kapor itu besar di timbang di bawah bat kumjul mukti. Paman ini agar dia jawabin berjauh di sebelum. Kata orang kau ini mukti. Sudah menetap di Bangkaro. Dalam mentong agar kerja belum kun belum sebekun. Amin. Saya akan berbuat musim. Jom kum kedak julek kemen. Sekretari jing sing sama. Halor ki jing stop, but jing champagne breathe. Bila don ba birthday but long. Halor ki ma, halor ki. Halor ki jing pula bertemu pat yo